Najnovija ponuda u Agenciji za nekretnine Novi Dom. Jedna fenomenalna kuća, više kao dvorac na jednoj prelijepoj lokaciji za odmor, za život u naselju Vikići pored Bihaća, koja je napravljena stvarno maksimalno dobro. Počet ćemo s ovim dijelom gdje se nalaze dvije garaže, znači koje su na daljinsko upravljanje za poveće vozilo, znači jedno ili dva, koja se mogu parkirati u ovu ljepoticu od kuće. Ovdje postoji također jedna zimska kuhinja koja se nalazi u prizemlju, tako da je moguće da se organizuje kuhanje i tako dalje tokom ljetnih mjeseci u vanjskom dijelu kuće. Ovo je sad ulaz u ovu predivnu kuću koja je stvarno napravljena jako fino od vrhunskih materijala. Znači, ulaz je genijalan, ali prvo ćemo pogledati jedan dio tu koji je terasa, znači prozračna, a u isto vrijeme prilično sigurna. U kuću ulazimo, znači, na prizemlje sa vanjske strane. Tu se nalazi odmah ulaz u dnevni boravak koji je napravljen po zadnjim svim mogućim standardima, sa spuštenim stropovima, pistoresknim zidovima, te iz dnevnog boravka se ulazi u kuhinju koja je rađena po mjeri, vrhunskog kvaliteta, koja dolazi kompletno opremljena sa svim mogućim aparatima, te frižiderom koji ima i ledomat. Kuća ima pored centralnog grijanja i klimu, tako da je temperatura u kući uvijek ugodna, da nije ni vruće ni hladno, te vrhunsku izolaciju. Na prizemlju se nalazi jedno kupatilo koje je prilično prostrano sa tuš kabinom, tako da ćemo sad dalje obići i druge prostorije. Ovdje se nalazi još jedna, znači, mala radna soba, potencijalno spavača soba, i s druge strane još jedna, znači spavača soba ili radna soba. Opet ćemo se sad na prvi sprat, odnosno kat. Podovi su urađeni od granita, odnosno stepenici su granitni, te vjerovatno centralno etažno u jednom dijelu ovoga. Ostale sobe imaju sve centralno grijanje provedeno. Kuća je, ne samo da je renovirana, niko u njoj stvar nije ni živio od kako je napravljena. Iz ove sobe ima još izlaz na ogromnu terasu koja se nalazi iznad garaže i ljetne kuhinje. Sad ćemo izići na tu terasu. S te terase, koja je od betonske ploče, imate pogled koji je prelijep na Plješevcu, planinu, i znači jako blizu Republike Hrvatske. Krov je odrađen od šindre, vrhunski postavljeni, također snijegobran, da ne bi slučajno dolazilo do kakvih težih oštećenja na krovu zbog snježnih padavina. Sad ćemo pogledati i ostatak prostorija koje se nalaze na katu. Tu imaju još dvije dodatne spavaće sobe, jako prostrane. Znači, stvarno prelijepo odrađeno sve. Infrastruktura, znači kablovi i internetski kablovi su provučeni kroz cijeli objekat, kao i centralno grijanje. Na ovom katu se također nalazi i kupatilo koje je
je glavno kupatilo sa prostranom kadom, sve su nove sanitarije sa bideom i toaletom koji ima vodokotlić koji je ugrađen u zid. Također na ovom katu se može vidjeti i jedna manja terasa koja ima pogled na dvorište koje je jako lijepo napravljeno i dizajnirano sa puno raznih stabala, drveća i tako dalje. Hortikulturalno napravljeno. Sad ćemo sići dole u prizemlje, odnosno u podrum kuće, te ćemo podrum pregledati koji je kompletno napravljen sa fitness sobom, sa centralnim grijanjem koje je na lož ulje i bosanskom sobom. Znači ovdje je napravljen jedan jako dobar ugođaj. Znači ovdje imate fitness sa box vrećom, dok s druge strane imate centralno grijanje, potpuno funkcionalno, te jako ekonomično za grijanje ovog objekta. Ovo je jedna soba koja sad je, znači, u fazi pripreme, te je vlasnik upravljanju jedne bosanske sobe sa minderima. Ovo su zidovi koji su napravljeni za postavljanje, kažemo, ekskluzivnih napitaka. Sad ćemo još da pogledamo, ovo su znači te stepenice koje su nas dovele do ovog ovdje. Mislim da je jako dobra kuća. Za sve dodatne informacije možete pitati Agenciju za nekretnine Novi Dom. I možete kuću naći na novidom.ba i novidom.eu. Ako vam bude još kakvih informacija potrebno, možete nam se javiti na brojeve 0038766885399 ili na brojeve telefona 0038762708427. Tako da možete dobiti informacije. Prvi broj također ima Viber, WhatsApp i sve ostale komunikacijske sposobnosti. Možete nam kontaktirati također i na mail info@novidom.ba. Tamo budemo mogli pomoći ćemo vam. Mislim da je ovo jedan predivan objekat. Sad ćete još vidjeti to iz jednog drugog ugla. Mislim da odnos cijene i kvalitete ovog objekta je jako dobar, te mislim da se ne može napraviti za ovo novca koliko je traženo za ovaj objekat. Ugodan dan vam želi Agencija za nekretnine Novi Dom.